Wasya wa Muimi. Ni kwache wewe na muthana museo monda musese na muvena ndano ndo wasese mutongo TV ngwata ni mukamba ni na ukethia na no thote nthini wa Kitunguu cha Wasya wa Muimi vala twithe twe masindo sike bathukanio na muthanya ni wa munthi twitha twe makitunguu ko kalivu ni kenda twe makitunguu kuma mwambio mpaka muthi watindata twatinda nesa uimi waku wa onion kana kitunguu na wambia kitunguu cha mbe na chonie loitoktok mwaka wa ngilile na Mwanza. Loitoktok ni kimana? Kimana ye loitoktok. Indi niki akamba mwingi kana ndu ingi masemba makathi kwema loitoktok makati yako kitu. Nyendia endete kwema. Na endete the adventure school. Oh, okay. Na yu tona sinto green imete na tathi usisia. Yoto ni kitunguu cha mbe. Lakini kila kitu maando ingi mathinga le kwa loitoktok nundu akwitha kwikeguo kiugela chumete Kilimanjaro ikingi na kiflo ya free ko ndo nidia kwa generator aye kitha mabinda maingi utomea undu kiflo ite na mausi lakini ile generator ka no uteme kana koso generator kakuna lakini kitha hapa kubi na umeonda either available miunda je kwa mingi ya kukomboa muno ya kukomboa maenda out atio uteo lakini ando ingi mayo ithia la meitha kaku mama nyaka na kukomboa ithia kwela isi nundu we komboa ithio ya mpesa na kithekano chako na yuko nduku mama no kwivika bandu kesethia muthangani wa thala yu peke lake ndungu ya kita crop rotation crop rotation yuona muthanga wa buthangali kwa kitunguu eta kindu kingi ta manana wa buthangali kwa manana kaete kitunguu kana kabande kobisi ona weka crop rotation tu sababu kapanda uketha muthanga ni wathelapio aye muthanga nduthela nundu nomba ko kaunenge bula waile na winenge bula waile ndu sauthela na tena wona uyika tokwa ukaumia laini thino yo settinga uye mabasa budango sio ibindwa ni sabalili uyema no isio kea no isio kwa mbenge ya fresh lakini wethe no sobete kula kwemebeleki tinga yobika kula kwemebeleki lakini eso da once in maybe 5-10 years na yu Kenya kula kwemanga kitunguu muno niku kitunguu kila kingi Kenya chuma tena kina umalo itoktok andu mama Mount Elgon yeme kwema kitunguu Mount Elgon suye ngaliko ya Rift Valley kwa hapa kuve na Ugandan border asuye mekwema kitunguu ngaliko Isiolo maima kitunguu kumatene ngaliko Nyeri mekwema kitunguu matukwa na binda corona yoka ando ingi manali kile yungaliko ya Sinya waka Namanga mekwema kitunguu yune ngaliko ya Kenya na pe climate specific cha kitunguu niboki kula kutembe bombinge muno ni kwithana kwikoseo kwa kitunguu lakini ndukona ndawa ya mbebo na yeko na Kenya ni import ya kitunguu kweli kuma nthingi kana tuna kitu cha kwena muno kitunguu Kenya kiyanite niki na tu kunduku kwanza waweta kwema kitunguu na kuya ila economy ya Kenya ye cooperate at optimum level kitunguu kisika kwa wingi nundu kila musi no mpaka kila muthenya baiwe kitunguu kimwe kana ile aya watalama hotelini ona kiitalika akiwe kianara kwa uo yu wa kitunguu Kenya mwingi na hicho kitumituma cia kitunguu Tanzania kwa Kenya ni import ya kitunguu kuma Tanzania yukuma July kuthio vika November kitunguu cha Tanzania chuka kingi muno nundu nao metha na kiugo kingi metha na miunda minene na maima kitunguu kila kitheke maima kitunguu size la medium maima size no nene Kwa ndo banga nthi ya Tanzania no ina muno na agriculture kwi Kenya.
Nĩ mamuno. Tanzania bai bandu be arid area in the whole country. Bai bandu be ukame. Nthĩ ya Tanzania iyua mbua 24/7. Yani ukethia be season ya mbua na mbua nzeo. Ndwĩsaga igua ukame. Waigua Tanzania mayetia relief. Tita na igu. Nundu mwe Uganda. Uganda kwitha mbua kilevinda. Ikula kuganya no northern Uganda. Lakini the population nao ni nini. Lakini Tanzania mbemba, mboco, kitunguu cionthe ciuma Tanzania. Nao ithini Kenya pesa hivi kaeka import kitunguu kuthi nthini ingi cimithiũrũrũkĩte eka export age tia icovikia kitunguu kituyani kuenda kuya mukamba Kenya pe market ya neti ya kitunguu pe market ya neti ya kitunguu Kenya nundu kila musi watala population ya 47 million million miongo na monzando na tasie waania malaeli tasie mesi ni million miongweli mizisu million miongweli musio muko witha na ndwelele ndikwasia hii waneti o utasia average ya ndweli kwa kila nyumba kila nyumba nitumika kitunguu itha imwe kana keli palapa uwa walanchi uwa kitunguu saa monza atwala mathoka sithi cio na maiki amuta na sithi nambe lakini kwingi ndule aigwa mundu na etha ni sukuma iwa ni wanyunja kitunguu kana nyunja tunyanya tukiwe isioni kwa kitunguu is the most marketable thing in the whole world. Nundu bai bandu batauga kitunguu kila muthenya wanotembea ngite nthi mbingi ona ingi city ya Africa ni mabanda kitunguu ni mabanda na muno matumia kitunguu cha greenhouse na kila kingi mayuko banda kundu ta ku Africa na kiitwa wa muingo kiistoi wa in a special way yethia no kikale mwaka kigalomia keli nene kulia ni wa maluma kumetha ni malu ngi tofauti ti undu mona ithitwe sa ngima na sukuma malumo ni manidi ya kitunguu ni makanga maisa cio baile uo utenda kitunguu wathi muingo na kwanza maisa kitunguu kingi kuteithie nundu nutono kangi wa kitunguu kingi katika mboka na kasio kakatlangilwa kaligeta kasumbari kuno mese kasamuko katilango ukikithi na manana na iya na bado no kunogo ya kila kivye kwa uma isa kitunguu muno kuteithia kupe market ukesithe ona tuka kwata kitunguu kingi pa abantu kitonyothi ona tika imata tizo kuyanisia market ya Kenya na tikianisia market ya muingo wai makitunguu muthenya moke thandu se bandu tono kitwa bai muthenya omwe chaema ni manga kwa tatani miongweli lakini chonde itesa in the local market ya Kenya ngata ilobi masako na kilevinda titialia tanile sia ute andu mababa lukenya mababa kwa kalusia makese alamese yao kumusie tani muima tanile ugethia no tata bandu ba mieyele izo ni kilo ngilile tayuti natia letie kitunguu kila tiloketha tatia letie tani tatia letie tanile na yuti techa tala mwito bamusi teite obamusi andu ala mekukothoa sukuma cia kuua makathoa kitunguu kilo kimwe angi makathoa chao twa ndukani watero sisia andu ala mesi ya sindu bamusi tha kitunguu ki kana sukuma ni percentage ya market ila withana alama kwisia ba kuwe na inge muno in terms of tasi numbers alama kukothoa kila muthenya ndizikila ti utwa ndunyu titwa wa kwambililia na wa katano nela chaingi ba muno titwa wa kwambililia wa katatu wa katano na wa thanthatu nundu wa ndunyu ya mitaboni withia wa thanthatu tathi ndunyu ya mitaboni na wa katatu lakini wa kwambililia na wa
katano tathi ndonyo ila ingi na vala pe kwete mbesa nesa nipa ni ame kwa kuoba kaini onekange kana ni ila large scale ila othi utakuya mbingi ila te utwa kuya ndukono twa utono thita tan na tani umwa Kitunguu no ita muthe no swithela pa musi utono ko kata kilo mana eli na hata kilo mana ili ndio compare na kilo ngili umwe lakini all the markets indo nusio onde ni kwata na moko ukethia baya wata kingi umundi pani wato kindo nongi babo ukaleo tando nyu yengi nundu ilota na thi wa keli ngalikwa no ngi no unata no iria no uendete nambe aya na utulika thino wa Uimi wa Kitunguu pembe ukibathukani pembe bai kibathukani wa Kitunguu ila mundu alitosa kuanisa kwa ino kaneno pembe umbinge sia Kitunguu kulingana na nthi ila isauva cia Kitunguu kiu embeu lakini mbeu ila si lato muno ni mbeu yitawa Neptune ya kuma Israel ni muthemba wa Kitunguu witau mbeu yitawa Neptune ya kuma Israel ikatiwa ni Rosette nayo kuma Israel na veingi kuma Denmark kuma Holland bai kuma Kenya aye bai they ambo develop mbeu yitu locally Kitunguu chane bai sai ya nikisi ambe onde ni kana mbeu su ya Kitunguu yikawata ikwazine za kumia topeke kana aye yukete bandite tikila cha uketha mbeu kila cha uketha mbeu ni tofauti na gundo metha masia ithiche kikitu ketha kicha kumia ye kwase tiitikatete ni yewe tia tibanda cha mbeu kupe kila kingi yucha kumia kila kingi cha kumia mbeu na suye mesi undu mekata mabanda na la mabanda metha mena utuika wiyo ulokuteithie undu mesi undu kisubiawa munondo kulikondo tusobe yake na ijo gitumi mauma cia mbeu na maumia mbeu mayoko tutea ta mbeu ya kuma Israel yo na mbemwe na Kitunguu ki local na hybrid local ni wese yune kilate cia ithetie ko tasi yuki ka pe imbe Kitunguu cha kikamba na cha hybrid kana sio theno ndumwe wese kilate kita cha kikamba ni kila cha matu kilo enda au utwa matu ikendo tilange na uyeso kuo mote na weitilanga lakini kichama kwase kingi chumeta mwingo na ciondono rumundu ndona kwase hybrid kana kindu kengi ciondono Kitunguu yumetha ma develop ita kuyana makakenenge sietwa ta yukeke ta Neptune makita hybrid nondo ke combine to sindu mbingi yuta yuve Kitunguu kingi kiokete cha ochamiran nondo kicha Neptune kinetha na mabatha maingi umia se kiuchukite kitha mabatha manini nondo be umaenda out of research maenda mbeu sio mamiongelete useo mongelete oseo ikenda withie ni anenge Muimi ngetha nseo na itena makana na pe uthuku Kitunguu kina mabatha Kitunguu kina mabatha kitha ke grade ila nthuku na ndo ingi maitho wala matho wa Kitunguu na grade niki ko kina mabatha ida the worst grade ticho kisio ndo Kitunguu kimani ile ibatha yuma ati nukona Kitunguu yutaki woka uyemea wa kitona ni chaumia batha lakini wae mo kitona wa maintain grade yacho tia te ike ni nondo mwana mbui cia mabatha esu aye keke chuma ibatha nondo wa kutonya wa tona ketina uyemea ni chaumia batha na ende yu twasiokethia no kusitha utwelese ilo wa undu tutona kukia baki buyoni ende kukitwa munda nike na ende twise kuima tutwa ndukani ni muvyano ndo akonda none naito ni asanda haya mwenda musesia kilungu kini cha Wasya wa Muimi kila kiende na kubundesia ndini wane masike bathokani ona twende na kuima Kitunguu twambothithio mwone vaini netu usiokethia ende nike ndawe sethe ne twende na kuima Kitunguu ni tawa Steven Mwema twethia na itine vindeta yasa
Wasya wa Muimi.